Ngi didok Adonai matu si Musa songonon. Pagbadiay diyaw nasa buha baju. Na pagjolo guak siyan buktian di halak Israel di jolma doh dipinahan au do na punasa. Jadi didok si Musa matu bangsoy ingot tamu haris sadagyon haruruag muna siyan bisir siyan bagas paghatobanan ay makite tangan nagogo di pagwag Adonai hamu siyani sotok di pangakamu nani igaran sadagyon do hamu ruag di bulan Abib ia dong sata mo dito Adonai tutano ni halak Kanaan dot Hiti dot Amori dot Hiwi dot Jebusi tano naumi tano nang binang mangkonna tu akopum mangalion tu habu tano habawan ni susu do situak ni loba segalo di hamu ulau ni di bulanon. Wagi panganon muna sagu-sagu na soni igaran diagi papito nima pesta di Adonai. Sagu-sagu na soni igaran nima. Sagu-sagu na soni igaran panganon muna panganon muna na pituari dang jadi dapat idaw di abu igar-igar. Jaladang jadi dapat idaw di hamu igar-igar di sedok gonggomanmu. Pabuaon mo matu anakmu diagi nasasalay songonon. Alani nabi na ni Adonai diaw. Di naguariaw siyan bisir. Asabayan pagtinadaan di bagasan tanganmu may. Jalabayan pagtingotan di adopan ni matam. Asadong di bagasan pamanganmu pati ni Adonai. Pabuwa Adonai manugyok ko guwag siya tanu bisir. Magite-hite tangan nagogo. Di ba ini gado ti mapati kon di adudupang ni tiki na magtaw-taon. Iadong sato di buwan Adonai tutano ni halak Kanaan songon namin ng mangkotda tuho do tu akopum calanunga sa di leon tuho. Pasahatan mo nga tu Adonai nasa anak na pagjolo ruak siya buktian rodi nasa buah baju dipinahan akan adiho ia tunggal Adonai do na punasa. Alai nasa buah baju siya holo de tobusonmu mado anak ni biru-biru alai moloso di tobuso punokon kukungna nasa buah baju siya jolma pe di aka arakmi tobusonmu do. Jala molo disukun anakmu hosogot aron dohoronmu ma tu ibana maghite-hite tangan nagogo dito gyon Adonai hami ruak siya misik siya bagas paghatobanan. Ay ujudi patak ang pikaon ko hana majua mangalwasami lao cara dibunuh Adonai ma nasa buah baju ni tano misir siyan buah baju ni jolma go di buah baju ni pinahan alanido hupedeo tu Adonai nasa buah baju tunggal alai nasa buah baju di aka anakku tubus do. Jala bain paktinadaan di bagasan tanganmu doi. Jala bain pagningotan di holak-holak ni matam. Pabuan au maghiti-hiti tangan nagogo Adonai pagwa kami siya misir. Jadi dong di luas pikaon bang soilaw. Dada ito giyon Adonai na sida siya dalan tu tano ni halak Palestim. Ate peju monok iya siya ni ay ninagawa ni debatado. Ate tong sumosol diri na maon bang soi. Ia di ida na sida hamusuon kami mulak na sida maon tumisir. Di ba ini mengaliat bang soi ito giyon debata siya dalan tu halongonan. Mangyut-yut laut agung. Jadi maksudnya tabiala Israel nako siya tanu misir di buwan si Musa uhud holi ni si Joseph ay pola ro di patolon hala Israeliani na do senatikion ni debataro amu bahwa kamu ma dohor holi ku siyaron. Jadi bokat mana sida siya sukot. Jadi maksaro di etam di pagtapahan di pagtapahan ni harongonan. Jala Adonai magdalan di jolo na sida ia agian magiti obun na mas jongjong manugyo na sida dilani ia bonginay magiti api na mas jongjong manulu na sida asa tabay na sida magdala na agian do bongin dangdung mogo siyan jolong di bangsoy obun na mas jongjong agian do api na mas jongjong bongin nay.